मरु ओइबा पाव मणिपुर मियामना गवर्नर बॉयकॉट तौरे हाइना कोकोमी की कन्वेनर खुराइजमा थौबना फोंदोखिबगा लोइनना हयेंगदगी राजभवन दा थोमजिन बयावना मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिनबियो हाइना मियामदा अपील तौरकले अमुको अमदी अतै वाखल मानब लुपसिंगना पुन्ना सिंधुना ngasi tidim lambi paringda manipur thaba wahi muthatpa yaroi haiba demand da miyamna human chain semduna khongjang changsinkhre amadi numit mangani chupna chatharakhiba mangarak suba state level siroi lily festival ngasi loisinkhre loinana chai asigi oina miss siroi gi mingthol miss esme singh saizana fangkhre खुरमजरी ISCOM मीडिया की प्राइम टाइम न्यूज में एंग ताबिरी बख्वाई पुनमक बै पिंकी ओख्रमना तराम नोक्चरी पुंजासी फाउबगी मरुइबा पाउ सिंह पिजरी मणिपुर मियामना गवर्नर बॉयकॉट तौरे हाइना कोकोमी की कन्वेनर खुराइजमा थौबना फोंदोखिबगा लोइनना हयेंगदगी राजभवन दा थोमजिन बयावना मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिनबियो हाइना मियामदा अपील तौरकली वाफम सिंह असि लमफेल पाता लैबा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी की ऑफिस ता फमखिबा पाउगी मिफम अमदा महाकना फोंदोखिबनी कोकोमी की कन्वेनर खुराइजा मथौबना मखाताना फोंदोखिबदा उख्रुलदा पांगथोकलिबा सिरोई लिली फेस्टिवल असिबु कवरेज तौनबगीदमक DIPR ना सिंधुना मणिपुर दा लैरिबा मीडिया की मियोइसिंग यावबा MST की बस अदुदा महा रेजिमेंट ना मणिपुर थाबा वाहे मुथतननबा खंगलखिबा अदुगी मायोक्ता थौदोक अदुबु मणिपुर मियामना यानिंगदबा फोंदोक्तुना गवर्नर अजय कुमार भल्लाना पुंगनी फुनिपान की मनुंगदा मियामदा अपोलोजी तौगदबने हाइना जनरल स्ट्राइक चथखरबसु गवर्नर ना पाखुम अमता पिरक्ट्री मसिना मरम ओइरगा हयेंगदगी कोकोमी अमदी मणिपुर मियामना खुसमनदुना गवर्नर अजय कुमार भल्लाबु मतम कक्तना बॉयकॉट तौबगा लोइनना मखल मखा कयागी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हारिबा खोंजंग असि मरु ओइना लमदम असिगी मियामना माइकई माइकईदगी लाकपीदुना राजभवन दा थोमजिनदुना गवर्नर ना मणिपुर मियामदा अपोलोजी तौगदबने हाइबा खोलाउ लाउबा वाकत मिफम फम्बा नुमिदांग मैरा रैली चटपा अमदी लैंगा की लोइसंग सिंह बॉयकॉट तौबिनबा हाइनसु अपील तौखी अदुयामना मियामना हुप्तना अपुंग फाना पांथोखरबा जनरल स्ट्राइक अदुगी मनुंग असिदा स्टेट असिगी मागी रिस्पांसिबल ओइरिबा गवर्नर अमदी महाकी मखादा प्रेसिडेंट रूल की मनुंग द लैरिबा एडमिनिस्ट्रेशन ना अदुगुलबा स्टेट असिगी आइडेंटिटी दा अदु हकना इकाइब पीबा थौम हम चथखिबा अदु लमदम असिगी मियाम दा लैबाक असिदा सोइग्रे अखोय मदुमदी सोइग्रे हाइबसी हायु हाइबसी पुनि पुनि पानसि मनुंग दा हायु यादबा सिना मखोयसि अनम कनबा नत्रगना मणिपुर मियाम की फाउरिबा पेंदबा अमदी लैबा असिगी लैरिबा वैल्यूज लैबा असिगी लैरिबा मागी इकाइ खुमनबा दुबो थौसादबा मानबा थौइदबा मानबा अदुंबा थौंगमा चथबनी हाइदना मणिपुर मियामना लौबो लोइनना मियाम की ओइबा चौबा कोकोमी की तोंगान तोंगान बलुप सिंगी लुचिंगबा सिंग एडवाइजर सिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी कंसल्टेटिव कमिटी कॉम्पोनेंट बॉडी की मेंबर सिंग यावबा तोंगान तोंगान बा मिफम पांगथोक जरु मतुंगदा हयेंगदगी हौरकांदा माइकई माइकईदगी मियाम सिंगना मणिपुर गवर्नर ना एपोलॉजी तौ यादना लैरिबसे मियाम दा मणिपुर गवर्नर ना एपोलॉजी तौगदबनी हाइबा खोलाव सिगा लोइनना मियाम की ओइबा खोंजंग सिंह खोंचत सिंह चंगकांदा मणिपुर गवर्नर की गेट तमना मणिपुर गवर्नर की थोंजिन तमना चंगकांदा महाकी मफमदा महाकी मनाना ताद्रिबा फावबा मियामना मणिपुर की मियामदा गवर्नर ना एपोलॉजी तौगदबनी मणिपुर दा गवर्नर ना एपोलॉजी तौगदबनी हाइबा खोलाव से लौबिरकांदा माइकई माइकईदगी पेंद्रब मियामना लापिरकांदा राजभवन की गेट तमना लापिरगा मियाम पुन्ना खोंजंग चंगजनमिनसी हाइबा मफम से थमजरी मणिपुर की दमक मांगजिल थाना चोंगथोकलिबा लुपसिंग मरु ओइना कोकोमी अमुको फोक्स अमदी इमागी मैराना चिंगबा तोंगान तोंगान बा लुपसिंगना लौरकपा वारेप खुदिंगमक्ता लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मियाम मैरा पाइबी इमा सिंह क्लब की यूथ मयाम लोइनना खुलपुरीबा अहल लमल खुदिंगमक्ना चोकथबा अमदी निंगहन्नबा लैतना सरुक याबियो हाइना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सापम कंगलेपालना फोंदोरकली महाकना मखाताना हौजिक न हौनना थोगलकलिबा चरांगनबा फिबम हाइबदी मणिपुर मनुंगदा मणिपुर थाबा
Thinglakpadagi oirakliba miyamgi yahu asi lamlai maikei gi gwaltabi khulda thokiba thodok asida aikhoi lamlai assembly constituency gi miyamna haina singna khong thangba amadi lup khudingmakna laurakpa warepta mapung fana saugatpa mathau tai lamlai assembly constituency gi miyamna maitai masel hunabada natraga political party amana amabu hunduna ngangba China bada yauksil loisi amadi pukning thogat loisi lamlai gi nahasing maru oina social media da active oiriba singna asigumba maitai masel hunabagi amadi political party masen hunabagi post amata thagat loisi loinana mina thagat pada like comment amadi share tawroisi lamlai maikai na manipur gi apunbagi haibadi unity in struggle haibadugi unique oibe example among ohensi haina su phongdoki Lamlai Assembly constituency ki lebiriba miyam boina ahame mukte dei kokno ne kai kuno guchari hojiksi aikoi lamlai gi oina yamna aruba fibam mama lakwa aduna ngasi si ai miyam da tangai fadana appeal tongna na baina khona sabani ahan bada handaki nowna thonglei ba issue zigi lebak sigi charang ba fibam zigi magi haurakpham maru si aikoi lamlai oiba aduga haugi bachahi ani sidaida yamna wana khangakhiba mfam jisu aikoi gi lamlai ji oiba mamang tate nguraga su sok lising ani ga kulhumdoi gi megi kunga nipanda maikei kya dagi kukina maitei khul singal landara aba matung dagi Paumi Puba Manipur State Transport MST gi basta Manipur thaba yaroi haina Mari Shiba Maha Regiment na Gwaltabi da khamduna chathaki ba thawong adubu yaning da utuna ngasi ayuk tidim lambi gi ningthem khol dagi airport lambi paringda mahairoi kaya yauna masing yamlaba miyoi kaya na human chain semduna khongjang changsin kre ngasi ayuk pung tara mathoi makhairom tarak pada kwa kaithel dagi airport faubada leiriba club amadi mera paibi ima ibel singna Gwaltabi gi thodok adu ki matang da human chain semduna Manipur muthatnanaba India lenga ki thong yaningde Manipur muthatpa yaroi India lenga ki divide and rule policy lepu thingzillu iromdom lepsaba asi poklakpadagi yauzaraklaba aikhoigi hakni loilam mapu gi law armed forces special powers act muthatlu haina thaba placard kaya paiduna khongchang adu changsinki Ngasigi human chain semtuna changsin kiba khongjang adu maru oina amuko poirei leimarol amawova kor amadi MSF na mapung oiba thodang lautuna pangthokibani Nahan Siruli Festival Akoi Pamising Sapramatamda, Akoi Manipur, Habayaro and Lotoki Matang to the Gang, Manipur, Asukimatic Prazazing, Querang Kushan of Bolina, Hokia, Masangil, Masidasu, Akoi, Amuko, Seminary Lupsing, Amuko, Kohor, Wade Lemro Mera Paibi, Amova, MSF, Haribal Mangasina, Nasi Manipur Gimapun Kudimu, the Salakanda, Akoi, Nahan the Gihona, Himenchen, Semba, Duga Meraki, Lindang, the Satanako, District Kudimaka, Makatan, Satagigani, Akoi, Sangsu Sangani, Akan Bakunjan, Madam the King of the Manipur, Nasi India government, divide and rule Meama, Polisimas, Hanarakanda. Amaga Kanana Bagi the Mak Sanada Ibamamse, I quite loyal about Mayams, Loikangam, Adu Karamba Kunjang Sanga, Karam Mina, Praza Mayamse, the Satmina Gadi have to Queen Huzik Mayam Prazazing, Tuminarakanda, Waris and Arakanda, I queen Karamba among the Sanjalakanda, India government, Tanagadi have to Aduna Nasi, Manipura Ladiva, Prazazing, Tandu like that, but Pima, Hosi like ABC Matanga, Baro Sakarga, Subsana Tanabagi, I quite Philip to Loxabani, Maramaduna, Equina Prazazing, Luina, Equina Nasi, Equimenchen, Semba, Awabaka, the Satra Satri, Luina, Salay. Akoi wakalonda akoi kari tawgadage akoi lebaksi kananaba akoi amuko ga saminaba mangasina akoi thawai thadosu ima lebakki huzik leiriba manipur muthatpa yaroeze mamangda amuko ga saminaba lupsingna mamangi rele singiba matamda akoi manipur muthatpa yaroeze akoi gi slogan da yaw leiramni masi akoi amuko gi saminaba lupsingna hana akoi manipur muthalakpa yai haibase ugidana mamangdu dagi akoi di hana preparation tawjaraga prajasing award oinaba prajaga khaminaba gi chalimna ngasisu akoi manipur muthatpa yaroeze akoi gi akoi slogan gi mamangda yawraga leiba pot amane aduna haina tawringi tanjasi da Manipur muthatnabagi asoba lang amang haitare ngasi Indian Army sing da khoi saubum ji thokte maramdi makoi na ngam banate
मणिपुर की पाउमी सिंह तोंगदुना चटखिबा लेंगा की बस अमदा मणिपुर हाइबा वाहै थाई हाइदुना इंडियन आर्मी ना ग्वालटाबीदा खामदुना मणिपुर थाबा वाहै खुमजिनबगी थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना ngarang नुमिदांग संगाफम अमदी चिंगमैरोंगी अकोइबदा मसिंग यामलबा नुपी कयाना मैरा पाइदुना अचौबा खोंगचत अमा चटख्रे सोशल यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ इम्फाल यूनाइटेड क्लब एंड मैरा पाइबी ऑर्गेनाइजेशन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन औरोरा क्लब एंड लाइब्रेरी लाइफम खुनाउना ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमुकोगी मित्यंग मखादा मैरा पाइबी कयाना चटखिबा ngarang नुमिदागी खोंगचत अदुदा condemn India's policy to obliterate Manipur मुथतपा यारोय go back governor go back DGP go back chief secretary amadi go back security advisor haina thaba play card sing paiduna kholaw kaya lauduna khongjang adu changsinki long live Manipuri mana नाकलमा रोमदा पौराबी लमजिंग नुपी मरु पौराबी मेरा पाइबी अमदी नुंगोय अवांग लेकाय मेरा पाइबी लुप अनिना पुना खुसमनदुना सिल्लगा पौराबी अमदी नुंगोय अवांग लेकाय गी खुलसिंगदा इम्फाल सौम्बुंगी मेन रोडता मणिपुर गी मफमदा मणिपुर हाइबा थाबा यारोय हाइबगी मायोक्ता मियामगी मैरा रेली मसिंग यामलबा इमा इबेल सिंगना सरुक यादुना ngarang चटख्रे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा पौराबी लमजिंग नुपी मरुप की सेक्रेटरी लोइतोंगबम थोइबीना हाई सुपनगी इम्फालदगी किलोमीटर कुनगा मंगारोम चटलगा लैबा याइंगंग पोकपी ग्वालटाबीदा फाउबा इरमदा मणिपुर हाइना सिजिनबा याद्रे हाइबसी तराइना ममा ओइबिसिंगना लौबंगमदे कुकी सिंगना पामलिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन असि पिथोख्रबरा हाइबगी चिंगनबा पोखले मणिपुर गी ngमखै मचेत अमा फाउबा सोकपा यारोय हाइना मरी लैनबा सिंगदा थमलकली नाकल अमरोमदा खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा नुंगोय अवांग लेकाय मेरा पाइबी लुप की सेक्रेटरी सना सम्मी कोइना हाई इसागी इरमदमदा इसागी इरमदमगी ममिंग सिजिनबा याहंदबा हाइबा असि अकनबा मोंगदा कंडेम तवी हिरम असिदा चेनबा खुदिंगमक फंगफम थोकपा चैराक फंगनगदबनी मसिगुंबा इरमदमगी ngमखैदा तेमसिंग नरकपा पुंबा मतम पुंबदा थेंगनगनी हाइरी ngaranggi मैरागी खोंजंग अदुदा मणिपुर मुथतपा यारोय मिचंग मिखाई नाइबा इंडिया की थौंग यानिंगदे गवर्नर की थौंग यानिंगदे मणिपुर काइबा यारोय लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबा स्लोगान सिंग सुलाउखी सिरोय फेस्टिवल चखिबदा अखोगी मणिपुर थाबा यारोय हाइना हाइखिबदो करीगिनो हाइबा मतबदा ओखुल हाइबा लम सिबो अखोय मणिपुर की लम नतबरा अखोय ओखुल हाइबा से मणिपुर की मणिपुर की लम सिबो मणिपुर थाबा यारोय हाइना स्टेट फोर्स ना हाइखिबदो अखोय यानिंगदे अदुगा कुकी सिंगना तालिबा डिमांड से पीखरबरा अखोय मामा अखोय मयाम लेरिंगै मतमदा अखोय मणिपुर की लम एनसी मा काइबा यारोय हाइदना ngasi अखोय मैरा पाइबी मयाम खोंजंग ngasi चंगसनजबनी अदुना कुकी की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से पीखरबरा अजी पीबसी सुग्या यारोय हाइबसे अखोयगी मामा ओइबी अखोय मगना मयाम सिना ngasi खोंजंग ngasi चंगसनजिरिबनी हाइना मयामगी मफंदा थमजरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट के हैरोक पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा हैरोक पार्ट 1 2 3 दा ngarang numidang youths of हैरोक के थौमी कयाना रैली चटख्रे रैली अदु हौजिक तंगदु लैताद्रबा लमदम अमा ओइरिबा मणिपुर दा थोकलिबा थोकनिंगदा थौदोक मयाम असिदा पेंदबगी खोंगचत अमा ओइना चटखिबनी खोंगचत असिगा मरी लेनना youths of हैरोक की को कन्वेनर निंगथौजम लोयुंबा मंगांग न फोंगदोखिबदा हौकिबा चही कुमजा लिसिंगनी गे सुपना कुनगो हुमदोइगी मेगी अहुमदगी हौरखिबा इरांग असि ngasi फाउबा लोइसिंदना थमलिबा असि मनुंगदा करी अरोनबा एजेंडा लैबगिनो हंगलकली मणिपुर असि इंडिया की स्टेट अमा नतबा मानबगी मित्येंग अमा येंगलबरा हाइना हंगलकली लोयुंबना मखाताना हाइखिबदा हौजिक पीआर मनुंगदा महा रेजिमेंट की पर्सनल खरना हौखिबा मेगी तांकुनगा माथोइदा मणिपुर की पाउमी सिंगना तोंगबा डीआईपीआर न थाबा MST बस्ता मणिपुर थाबा अदु लौथोउ हाइरखिबा अदुबु माइकई कयादगी यानिंगदबा खोलाव कया लाक्लबसु ngasi फाउबा गवर्नमेंट ने एक्शन लौद्रिबा असि करी एजेंडा लैरबनो हाइना हंगलकली मसिदा सुनतना इसागी लमदमदा लौ उजब चंगबदा ngakpa ngamdraba इंडियन सिक्योरिटी लैबगी कानबा लैत्रबा सिक्योरिटी सिंग लैबगी कानद्रे हनबी ख्रो हाइखी
Aikoi hauzik ningai dana leithokpagi matam nate mipum khudingna mut khigadawraba ifurup asi kanjananaba apunbagi sakti ama sagatlasi haiki ngarangi rally aduda hairok part 1 2 amadi 3 gi masing yamlaba naha kayana sarukyaki akoi irei cha singna isagi lofamda lo ujage amadi pothok puthokjage changma matamda central forcing na kari gi thingdin biri bano haidiba central forcing na isagi lofamda isagi mahai marong isagi pothok puthokjage han changma matamda central forcing na thingdin ba se yaningde aduga chathariba siroi festival asida manipur state transport thaba bus amabu paumi singna chatba matamda manipur muthat ali base kari maram gi no central forcing na aikoi da chathariba mong se kari no hai basini aduga aroi ba point na akoi manipur state ase india gi state ama nattabra india gi manung chandabra kari gumba india gi manung chanbe state ama oiba taragadi kari gi dama akoi da asigumba michang mikhet naiba thong si chathabiri bano hai basini akoina governor gi mafum da thamjari base Iramda Manipur thaba yaroi haibagi thong India lengak na chatharakliba sigi nunggi wahan thoki chapchaba asengba achumba adu leibak miyamda athubada khanghandrabadi Manipur miyamna India thaba yaroi haiba khongjang fawba jangsilakpa yai haina wangu gi miyamna hairi Kakching district ki Sugnu assembly constituency gi manungda leiba wangu LYA community hall da ngasi wangu laifam makha lekai wangu laifam chutek lekai amadi wangu haino yamgi mairapai bi singna tha sigi kunga mathoida Siroiliri festival gidamakta DIPana sinduna Manipur state transport MST bus amada Imphal dagi paumi kangbu ama puduna Siroi festival gi paw loba chatkibada Gwaltabida Indian Army ki mathong huktaba thong amada MST bus da Manipur thariba adu muthalu haiduna chatharakiba adugi mayokta ngasi khoi saunaraba wangu gi miyamna changsin kiba khongjang aduda Manipur thugaiba yaroi India ki lengak yaningde aikhoi gi leibak aikhoi na ngakchagani go back Central Forces India gi luching basingna Manipur nungsi basadu na ngang bawa Manipur miyamna Thazabam thokte haiba kholau kaya sulauki khongjang aduda saruk yakhibi wangu laifam mera paibi secretary L Phazabi laimana phongdokhibada chahi ani henjalaklaba Manipur gi irang asigi chapchaba waroi sinamagi damakta India lengakna kaidonungda asengba achumba puthokuna Manipur miyamda mahosagum tangdu leitaba Fangadage haiduna yamna wana leiringaida karigidamakta Manipur thaba yaroi muthatlu hairibano India gi divide and rule yaningde athubada India lengakna miyamda hiramasigi matangda chapchaba asengba adu khanghangadabani natrabadi hena sathiba Manipur miyamgi thingba ngamdaba ihaulakani haiki Isagi iramdamgi lambida Manipurgi state flower amasu oiriba Siroi Liligi mangarak shuba festival haudokpagi thaurambu coverage taunana chatkiba paumi singna tongba gari amada Gwaltabi check posta leiramba Maha regiment ki kangbu amana Manipur thai haiduna angaubache napsil hankiba thaudok adubu hakchin na lawbaga loinana condemn tawi Khuman United Club and Mera Paibi Association Kukma Mayang Imphal gi General Secretary Dizendro Mangang na thadorokpa cherol amada phongdorakli Kukma Mayang Imphal gi General Secretary Dizendro Mangang na khuyek piduna thadorokpa cherel asina makhata na hai thokiba thodok asina India lenga ki divide and rule amadi double standard oibagi thong amani haibada mayek sengna takli nongma nongmagi chin kuki jo narco terrorist singna Taugadaba Thausin Amadi Chatkadaba Lichat Sajat Adu India gi Central Forces singna Maning Makhatamna Chalakba Haibasi Manipurda Khunda Minariba Yelhomi Singi Oinadi Yamna Laibak Thiningai Machak Amani Maram Aduna Manipurda Lairiba CSO singna Amadi CSO Singbu Mateng Pangliba Lup singna Wakhal Taminaduna Apunbagi Kholau Lauminabaka Loinana Makhatana Lanjang Changsenba Matam Oirakle Haina Makhatarakli Hauzik oiriba leibaki fiba masina maram oiraga isai thauram pangthokpa matam kara leplagani haina All Manipur matami sai kanglup amiki General Secretary M Dhananjoy na khuyek piduna thadorakpa cherol amana khangalakli cherol asina makha taraduna leibaki oirakliba fiba masina maram oiraga isai
लेपलकपा मतमदा ऑर्गेनाइजर सिंह अमदी मियामना वारोबीदनबा हाइरकली लोइनना मफम मतम चारबा मतमदा मियामगी मफमदा अमुक इसैगी थौगल तौनिंगबना अमिकना मांगजौनना खंगलकनी हाइनसु चेरोल असिना मखा तारकली कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा सेजांग खुलगी स्लाइडिंग पॉइंट नेशनल हाईवे 37 दा एक्सीडेंट थोकपदा मियोय अनि लैखिद्रे अनि अमन अशोक अपन नंख्रे हाइरिबा एक्सीडेंट अदु ngarang एयरटेल कंपनी की थबक चटपा इम्फाल दगी नोने तमना लाकपा बोलेरो कैंपर अंगौबा मचू रजिस्ट्रेशन नंबर ना MN01AA7075 ngarang nungtil pung anirom taba matamda एक्सीडेंट अदु थोखिबनी एक्सीडेंट थोखिबा अदुदा लैखिद्रबा मियोय अनि अदुदी दमालो हसाना चही कुनगा तरुक अपोकपा चंदन केसरी लैफमना नागालैंड डिमापुर दगिनी अमदी गाइमै जुआन कामै चही निफुगा मंगा अपोकपा पंतिलुंग कामै लैफम लोंगमाई 4 नोने पीसलैंड दगिनी अशोक सिंह अदुना बोलेरो अदुगी ड्राइवर ओइबा पौसिन थ्वाई गांगमई अमदी दावने रे कौवी असी हक्चांग अदु जेनिम्स की मोक्ता पोस्टमार्टम की दमकता कांगपोकपी पुलिस टीम ओसी यावना पुखरे अशोकपा अनि अदुना रिम्स हॉस्पिटल इम्फालदा लाइकनरी नुमित मंगानी चुपना चथरखिबा मंगारक सुबा स्टेट लेवल सिरोय लिली फेस्टिवल ngasi उखरुलगी बाक्सी ग्राउंड अमदी सिरोय विलेज की वांगयानगी हेरिटेज ग्राउंड दा लोइसिनख्रे ngasi numit yungba matung nungthilgi pung ahum taba matamdagi hauduna pangthokiba loisinbagi thoram aduda Ministry of Tourism gi Director General Suman Vilana athoiba mithunglen oina saruk yakhi loisinbagi thoram aduga mari leinana Siroi village ki Wangayan gi Heritage Ground da Sea Rock ki thoram su pangthoki ngasi numidang pangthoki ba Sea Rock ki thoram aduda Ukhrul gi Rock Band Not Funny amadi Featherheads amadi Mumbai gi Bombay Viking saruk yakhi नाकल अमरोम दा हंतक चाहिए सिगी फेस्टिवल असिगी मनुंग चन्ना ngarang numidang pangthokiba Miss Siroi 2025 ता उखरुल दगी Miss Esme Singh Saizana Miss Siroi ताक्रे हाइरिबा ब्यूटी पेजेंट अदुदा Miss Disti Atofamna अहानबा रनर्स अप अमदी Miss Esther Somunglana अनिशुबा रनर्स अप ताकी Shirley Lily 2025 is contestant number 10. Take your rightful place as queen. You carry more than the crowd. You carry a story. Chief Minister की College Students Rehabilitation Scheme दा register तौखिबा धनमंजुरी University की undergraduate तमलिबा IDP माहिरोय सिंह हौजिक फाउबा scheme असिगी खुदोंग चाबा फंगबा हौद्री हाइना University असिगी IDP माहिरोय सिंह ना पेंदबा फोंगदोकनरकली IDP माहिरोय अमा ओइरिबा DM Arts की माहिरोय थोकचोम राज सिंह ना फोंगदोरकबदा scheme असिगी दमकता चे थाजिन की बचही अमा हेंजिलकले अदुबु हौजिक फाउबा scheme असिगी मखादा पीगनी हाइना खुदोंग चाबा सिंह असंगसी फाउबा फंगदना लेरी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल सिंह की मतुंग इनदी था सिगी तांग तरा तरुक्ता यूनिवर्सिटी ना मरी लेनबा सिंह दा अईबा चेरोल अमसु पिसिनख्रे हाइबलै अदुमकपु ngasi फाउबा पाखोम अमता पिरक्ट्री मरम अदुना मरी लेनबा अथॉरिटी सिंह ना अथुबा मतमदा स्कीम असिगी पीरिबा खुदोंग चाबा सिंह अदु पिथोक पिरो हाइना अपील तौखी एसपीएससी धनमंजुरी यूनिवर्सिटी मुखादा तमजरीबा आईडीपी छात्रसिंहना Chief Minister College Student Rehabilitation Scheme 2023 Hazan Regimani Adubo 2025 Siboda scheme asi IDP Sabasinda Hamdana Lere Pagi 100 target 16 dasu University Satigi Ayi Bachelo Nama Pagi Education UB Data Mission Jawe Adubo Masi Kona University of Education Hamdun Tanda Masi Odre Responsible Napte Habi अखोम दुबी ने मरमदुना अथुब मतमदा आईडीपी साथसिंसिगी खंबीदुना कोई मैरिनबा अथॉरिटी हाइदी एजुकेशन यूगी अथॉरिटी ना
अथुम मतलब स्कीम असिगी उनसिदा एप्लाई तौजगिबा आईडीपी छात्रसिंग सिबु नुसिबिदुना स्कीम असे अथुम मतलब नंबिनाबा अथु इगी मेके दाइजगी Chahi ani lau panba yadana leirakhlaba Manipur gi chingkhong chingyaga naknana leiba maitai singi laufam sing handaki kharif lauroktagi hauduna lau panba yananaba thabak leingakna thabak paikhat pidrabadi Yeknaba sing mayoknaduna kokomi farmers wingna laumi miyamga loinana lau panana bathabak paikhatlagani masida athingba pirakpa khudingmak chapchana thengnaragani haina kokomi farmers wingi convener konthaujam thoiba maitaina phongdokre wafam asi kokomi farmers wingi convener amadi official team amana Bisnupur assembly constituency gi thinungai gi laumi miyam yauna laufam singda chatuna yengsinba lakpagi khongchatta phongdokhibani ke thoibana makhatana haikibada lenga asigi Manipur gi governor chief secretary amadi mari leinaba agriculture department na mamangi haukiba chahi anida lau panba yakhidraba chingkhong chingyaga naknaba maitai singi masa masagi laufam sing lau pananaba singadabani isagi iramdam asida buffer zone haina thamjinduna laumi singne isagi laufamda lau uduna pothok puthokpa ngamlaktaba chahi ani helakle Mahakna hai kumjali singani ga subna kunga humdoida kokomina Manipur gi DGP chief secretary yauna state level farmers monitoring committee semduna laumi singna pothok puthokna ba khongthang laukhatki hauzik amukuki narco terrorist sing thengnaba ngamdabagi maongda leiriba leingak asi yamna ikainingai ni maram asina numitarani gi manungda state level farmers monitoring committee revive tawhanduna mathau tawhanduna laumi singna pothok puthokna na ba hona ba asida paikhat pam thokpa thabak sing paikhat piu natragadi kokomi farmers wingna laumi miyamga punna amata oina lepminaduna hantaki chahi asidadi Manipur gi chingkhong chingya da leiriba maitai gi laufam sing laupana na ba chapchana kuki narco terrorist sing thengnaduna lau panana ba hotnaragani haiki Changangai uchekonda leiriba Kia Motors ki mapuna laikai gi miyam na chatnariba lambi amabu thingzinna ba hotnai haibagi wahaudagi laikai miyam horaktuna Kia Motors ki showroom da thomjin khre tungda Manipur police amadi central force ki kangbu ama laktuna irang adu laksinna ba honaki thaudok adu da laikai gi mera paibi ama wantharakpadagi laikanaki Thasigi tang kunga mathugi numidang pung nipan taba matamda Thongkhong Lakshmi Bazar gi apunba mairagi mafam amada top sipai mayai lekai dagi teksam ba kauba mioi amana World Meitei Organization WMO gi thabak thoong singbu yamna tayonaba maongda lup asibu lebak miyamda yumfam yaudaba aranba wafam kaya thamkiba asi yamna laibak thibani amadi masigi matangda wakhal Tamina Bagidamakta WMO gi Langol da leba mayai loi sangda lakpina ba khangan khraba fauba lakpida ba asilup asibu ikai khumnadabani amadi thawoidabani haina lawi haina lup asina phongdorakli numit nini gi manungda lup asida changjarakta ba taragadi makha taba pamdaba thodok tholakpa matamda madugi thodang punamak isana yana lawjagadabani hairi akhoi lamdam masid leib maidei khudimok se masi punchana na bhona ba nuksina na bhona ba any leib khudimok atop lup ki boisanu lamdam masid leib yaw lup khudimok ki mioi khudimok na haitare ko akhoi gi punna chamina na bhona ba madu yengthina ba amana ba phun bagi wakhalon si madu khoi su yaw da lup makhap me na khoi thamjage ba aduna masi gi wakhalon si da khoi na section na khoi gi soi gi drana sasari ngai tarak khoi gi serak si da sumaina ga khoi da yam arama mo to bu se ko ta sin mo ajate aduna masi yamana so kon hajari basi hena phap ta birang ni khanjai aduna koina kokjari basi akoi tasegna koi nusina mong ghai tare ko koina akalaring sadana ko yambu koi warak se hen ko buna sadi sengna koi nusina na smaina koi tawi bokhlon ji smaina taw bune koi puna samina ba ya hai tare ko yam bokhol tamina kan da dum samina si makata na mutei kunagi afaba taw da saru ya biu kun kusana na samina si sapuna bona mine sen thamjage
मालेम असिदा लैरिबा मंगोलॉइड फुरुप की सोथना लैरिबा फुरुप सिंगी सक्तम ngakpaga loinana hiram kayada chakot khongthang lambi semgatpa ngamnanaba imphal da base tawduna linkhat kiba united mongoloid ki kunga mathoirak suba kumona lakpada lup asigi luchingba ama oiriba mandale degi professor ungmintnasu manipur miyam da yaifa pausel pirakli united mongoloid safong lakhibagi ngasi fawbada india gi awang nongpok yauna mongoloid furup ki oiba thodang kayada masak khangdoktuna thorang kaya paikhatna bahotna duna lakli asigumna ngasi mak india gi awang nongpok ta khundariba masagi yelhomi sing amadi mongoloid ki oiba sakchu sing nong magi mangtharakpa sina maram oiraga chawraba chaitheng kaya lamdam asida amadi yelhomi singda khudong chadaba kaya mayoknari asigumba khudong chadaba kaya asi malem ki mafam kaya da su thokta banate lakliba wafam di asigumba wafam sing lakpa sida united mongoloid na yariba makai khudong chadaba sing thoktana ba amadi na hauna na semgatuna khatna chainaba thoktana ba hotna duna thodang loba duni united mongoloid mahabali kabui imphal gi cherol asida khangalakli. Our blood has told, our blood is telling, and our blood will tell to be united and to look after each other for sustainable development of Mongoloids and perpetuation of Mongoloid species. United, we can achieve anything, and so let's join our helping hands for further united efforts. It's our responsibility to nurture younger Mongoloid generations to become smart and first-class citizens of their respective countries. That's the best we can do for next generations. Care with Compassion haiba theme gi makhada Makam Hospital and Research Institute ki ahanba Foundation Day ngasi hospital asigi conference hall da pangthokre thoramadu da Hill Areas Committee ki chairman MLA Nungbai Assembly Constituency Dingang Nunggang Mai amadi Sangai Lungang Mai Chairman Mission Board RBCC na mathang sit na chief guest amadi speaker oina saruk yakhi chief guest na hai kibada National Highway 37 dagi Makam Hospital lakpa lambi semgatna ba thorang tauri amadi None District ki development project kaya athubada paikhatna ba hotnari makhata na hospital atu ki staff amadi miyam da hakchang phana leinena ba haiki thoromadu da Dr. Ramthai Kamai assistant professor Jenims SP None Peter Ngasadai Hauchong SGO Christian Home amadi masak naiba luchingba mayam su saruk yakhi Dr. Ramthai na miyam gi mamangda Makam Hospital gi chahi ama surakpada to tawkhiba progressive report su miyam da khangan khi Wangkhem Block Congress Committee amadi One Home Foundation anina sinduna Wangkhem Assembly Constituency ki manungdagi handakta Haidokiba Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem gi class 12 ki examination da position lower kraba mahiroi sing amadi thoidok hentokpa sanaroi sing bu oktuna pukning thogat pagi thorama mangasi Yairipok Vishnu Nahada leiba MLA Kaisa Megha Chandra gi yumda pangthokre mahiroi sing amadi sanaroi okpagi thoram aduda Wangkhem Assembly Constituency ki MLA MPCC ki President Kaisa Megha Chandra na athoiba mithunglen Wangkhem Block Congress Committee ki President Alhaz Keramat Alina Thoramapu aduga Wangkhem Block Mahila Congress Committee ki President Konsam Ongbi Kunjamani Devi Wangkhem Block Congress Committee ki Vice President Sorokhaibam Kunjeshwar Singh Kuntragani Thoi Wangkhem Assembly Constituency ki nominee Kundrakbam Premnath amadi local leader kayana akhanaba mithunglen sing oina saruk yakhi Ngasigi thoram aduda Kosem ki class 12 ki examination 2025 ta Manipur pumba ki oina art stream da first position ta kibi EK Higher Secondary School ki mahairoi Yairipok Vishnu Naha Awangle kaidagi Kaisam Hana Devi Science stream ki taruk suba position tarakhiba Herbert School ki mahairoi Fauden Maning Laikai dagi Talha bin Saha Taranipan suba position takibi Fancier Higher Secondary School gi mahairoi Charangpat Mayai Laikai dagi Mayengbam Ambeshwari Devi Taramapan suba position takibi Comet School gi mahairoi Fauden Kairembi dagi Maibam Sapana Devi amadi Kun suba position takiba Imprint Science Academy ki mahairoi Charangpat Maning Laikai dagi Laishom Dinku amadi
था सिदा अरुणाचल प्रदेश पांगथोकिबा अंडर 19 साफ चैंपियनशिप की विनर ओइखिबा इंडिया टीम दा सरुक याखिबत नतना मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की मनासु फंगलखिबा याइरिपो सिंहादगी एमडी अरबास्ता लेंयान फी साइटेशन अमदी सेल की मना पीदुना पुकनिंग थगतखि अखोई वांगेन के दगी पदा पुनमकना नखोई नमक लेपी आइसोलेपी नखोई एनी अवार्ड अपा लाइबा मतम अमसु moral support, physical support, financial support. दरकार है मतलब तो कोई पुनः मकना वांगेन के लिए लीडर में हम दिमाग से शन सिंह नहा सिंह हल मन में पुनः मकना न कोई ना पको कोई पता कोई की वांगेन के लिए लेकिन बोली खुदी मत में हम से ले भी है से न कोई ना अरे कि मतलब को कोई काम से न कोई वाई पापु न कोई अपुनबा इरैपाकी महैरोई सिनपांगलुप एम्स की तरानिथोय शुबा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मिखल की रिजल्ट लाउथोक्रे कुमजा लिसिंग अनिगे सुपना कुनमंगा कुनतरुक सेशन की ओइना पांगथोकिबा मिखल अदुदा प्रेसिडेंट ओइना लोंगजम थोंगलेन मैतै वाइस प्रेसिडेंट दा सुनील सलाम सेक्रेटरी जनरल ओइना अमरजीत मैतै फाइनेंस सेक्रेटरी दा स्वामी सोनारजीत हेमाम अमदी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी दा के नोंगदम बयाउना नौना थौपुगदबा थौमी कुंट्रा माथोय खल्ले हाइना एम्स ना थादोरकपा चेरोल अमदा खंगलकली राइटर यूनियन इम्फाल ना ngasi मंत्रिपुखीदा लेबा डॉक्टर रहीजुद्दीन सिक्की युमदा साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइज 2021 अमदी मणिपुर स्टेट कला अकादमी अवार्ड 2022 ट्रांसलेशन फंगलखरबा एमएम अहमद पुतराम ओख्रे थोरमसिदा एमडी निजरुद्दीन प्रेसिडेंट राइटर यूनियन इम्फाल अमदी एमडी अर्जुल कबीर वाइस प्रेसिडेंट राइटर यूनियन इम्फाल ना थोरमपु ओइना सरुक्याखी मियामना एमएम अहमद हाइना खंगनबा असेंगबा ममिंगना मोहम्मद मुहिजुद्दीन अहमद असम की कसार डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चन्ना लेबा सिंगापुरदा इंग कुमजा लिसिंग अमगा चमापन यांखै हुमदोगी अगस्त की तांग कुनगा माथोइद पोखी सिनफमना लॉयरनी अईबा असि ngasi फाउबा लाइरिक तरा तरुक इदुना फोंख्रे स्टेट अमदी नेशनल की थाकता तोंगान तोंगान बा अवार्ड मरी फंख्रे थौरमसिगा मरी लेनना नहा ओइरिबा अईबा कुनलोमना मसा मसाना इजबा सैरेंगसु पाथोखी थौरमसिगी मतांगदा राइटर यूनियन इम्फाल के सेक्रेटरी एमए हसिमना फोंदोखिबदा असुमना मणिपुरी लोलबु मालेम की थाकता पुखनना बहोनबदा मैतै पांगलसु अचौबा थौदांग लौरकपा असि यामना पुकनिंग थौगतनिंगाइनी मतुंग तारकपदसु नहा ओइरिबा अईबा कयाना राइटर्स यूनियन इम्फाल ना सेमगतुना अखोइगी इरोल इयेकपु मालेम की थाकता सखंगना बहोनखिगनि हाइना फोंदोखी पहलगाम दा चथकिबा टेरर अटैक अदुगी मतुंगदा इंडिया की नोंथक की मफम सिंगदा पाकिस्तान के एरोप्लेन मखन अमता पाइबदा अथिंगबा थमलखिबा दु मखाताना था अमगसु हाइबदी मथंग जुन कुनगो हुमदोय फाउबा सांगदोख्रे हाइरिबा अथिंगबा सि ममांगी अप्रैल 19 दगी थमलखिबनी नोटिस टू एयर मिशन नोताम इंडिया की माइकई दगी थोगलखिबा वारोल अमकी मतुंग इन्ना हाइरिबा जुन की कुलुमदोय फाउबा पाकिस्तान की पैसेंजर पुबा एरोप्लेन मिलिट्री की एरोप्लेन नत्रगा पाकिस्तान वायरग सिजनबा मखल अमतगी एरोप्लेन सिंग इंडिया की नोंथक फाउदुना पाइथोक पाइसिन तौबा यारोय हाइरी निंगसिंग बयाई मदुदी पाकिस्तान सु हौखिबा अप्रैल की तांकुनगा मरीदगी हौना इंडिया की एरोप्लेन खुदिंग मकपुसु ngarang फाउबा अथिंगबा थमदुना लाखी हौजिक सानबगी पाव पिजरी मणिपुर चेस एसोसिएशन ना रामनारायण शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट की स्पॉन्सर मखादा ngasi 8 सुबह खुराइजम रामनारायण शास्त्री मेमोरियल स्टेट ओपन चेस टूर्नामेंट रामलाल पोल हायर सेकेंडरी स्कूल के सामथोंगदा हौदोख्रे टूर्नामेंट असे हौदोकपगी थौरमदा थंबाल मरी कॉलेज ओइनाम के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर खुराइजम मोहन मणिपुर चेस एसोसिएशन के एडवाइजर थोंगाम नबचंद्र मणिपुर चेस एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर हाउबम मणितोन अमदी रामनारायण शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट खुराइजम इंगोबिना अथोइबा मिथुंगलन सिंह ओइना सरुक यादुना टूर्नामेंट असी हौदोखी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना चलिबा थासिगी कुनगा माथोइदगी टीम 10 ना ग्रुप अनीदा सरुक यारगा चथरखिबा अहुम सुबा एमएनसीए विमेन्स
T20 trophy gi ngasi Sedok Kongba ground da sanakhiba match da PTCC Patsoina PCC mayai koi bibu wicket amata tudana mai pakhi मैच असिदा PCC ना अहानबा इनिंग्स दा बैट पाइरगा इनिंग्स की अपीबा ओवर कुन लोइबदा विकेट लोइना टूरगा रनिफु निपान लौदुना टारगेट रनिफु गा मापन थमखिबदा PTCC ना अनिशुबा इनिंग्स दा बैट पाइरगा ओवर कुन सानबदा हौरकबदा ओवर अमगा बॉल मंगादा लंगदुना विकेट अमता टूदना लेरिंगैदा नोंगना मरम ओइरगा मैच लेपकी नोंगना मरम ओइरगा मैच लेपखिबा अदु नोंग चुबा लेपखिबना VJD मेथड सिजिनदुना ओवर तरानी थोइदा रन कुंट्रा मरी की टारगेट पीदुना PTCC ना माई पाक पंगमखी मैच असी माई पाक्रबा PTCC की सानारोय थौदाम मंगाल सनाना प्लेयर ऑफ द मैच की टाइटल लौखी खोखो समर कोचिंग सेंटर मखाताना इम्फाल ईस्ट की नोंगपोक सेंजमदा लेबा सदा ग्राउंडा ngasi nungthil haudokhre Manipur Kho Association gi lamjing makhada Manipur gi tongan tongan ba district sing da pangthokna bagum Imphal East district ki manung chanba sada ground da su hairiba Kho summer coaching camp asi haudokhibani haudokpa gi thoramda maka gi general secretary M Madhusudon Singh na athoiba mithunglen oina saruk yakhi coaching camp asi da chaurakna sanaroi humbudra romna saruk yari numit kun चुप नाचा थगदबा कोचिंग प्रोग्राम असिदा मकागी ट्रेनिंग सेंटर तरामरी दा प्लेयर चनिपान रोमना तोंगान तोंगान बा सेंटर दा सरुक यारी लोइसिलकपदा मरुइबा पाव अमुखना थमजरी Manipur miyamna governor boycott tawre haina kokomi ki convener khuraizam athobana phongdok khibaga loinana hayengdagi Raj Bhavan da thomjin bayauna makhal makha kayagi khongjang changsin biyo haina miyamda appeal tawrakli Amuko amadi atai wakhal manaba lupsingna punna sinduna ngasi tidim lambi paringda Manipur thaba wahai muthat payaroi haiba demanda miyamna human chain semduna khongjang changsin khre Amadi numit mangani chupna chatharakhiba mangarak suba state level Siroi Lily Festival ngasi loisin khre loinana chai asigi oina Miss Siroi gi mingthol Miss Esmi Singh Saizana fangkhre ISCOM media na santok chaba prime time Manipuri news matang swaisida loisinjere Manipur amadi malem gi tongan tongan ba mafam singda thokliba I paw singidamak ISCOM media bu mityeng taduna laibiu